Muraho neza nshuti zanjye, muraho neza nshuti za NCTV. Nizere ko muri amahoro muri mwese aho muherereye. Abari mwiriwe ndabirije, abari mwaramutse nimwaramutse. Amahoro y'Imana akomeze aganze muri mwebwe. Abapapa bari aha, abamama bari aha, abasore bari aha, mwese mumererwe neza. Muze tubane kandi mu kiganiro cy'umunsi n'ibisanzwe. Nitwa Murate Cecile, n'ibisanzwe ni wa munyamakuru wanyu wa NCTV. Nimudukunde, mudukurikirane, mukore subscribe ku batari bayikora, kuba yikoze namwe ntimukore kabiri kuko hari igihe mukora kabiri mukaba mubikuyeho. Rero turabakunda cyane kuko muri kwibona uyu munsi wana ndi tizimbye mu magambo, dufite abashitsi badasanzwe. Ni umunsi udasanzwe, n'amahirwe adasanzwe kubona abashitsi beza nk'aba ngaba, abamama beza nk'aba ngaba. Murakaza neza tubashe kubana. Rero tubaye ikaze abadamu beza, nibwira badukurikiye. Yego urakoze kutwakira. Ku mazina nitwa Mukobwajana Aime, korera naje ku kinyamakuru cyitwa Mutagiri, ariko uyu munsi twahinduye, habaye impinduka ntoya. Ni Unity of the Women, naho niho munsanga, niho mubasha kumbona. Rero murakoze kutwakira kuri channel. Murakoze nkira aho ngaho. Uri umudamu, uri umudamu, ariko mu muco wacu no kwivuga ngo hari abantu baza kukumenya, ugomba kuvuga ngo uri umunyana ka ushatswe n'uranaka tugakumenya. Ni so cyane. Amazina nitwa Mukobwajana Aime, nkuko nari maze kubivuga, kaba umukobwa w'Abega. Iwacu ni mu Minembwe, nkaba mukazana w'Abasita b'Abagwera. Murakoze cyane. Naje amazina ni Naraga Chantal, kaba umukobwa w'Abahiga, umugore w'Abasegege. Iwacu ni muri Kongo twita mu Mikeke. Rero naje nkaba mbarizwa ku kinyamakuru cya Unity of Women. Aho niho mwadusanga, niho mwadushakira. Yego murakoze. Murakoze cyane inshuti zanjye, mwamaze kubamenya, mwamaze kumva abana badamu beza. Ahasigaye ni muze mutega gatebe tubashe kuganira. N'ibisanzwe muzi nk'uko hano ari mu ishuri twiga, n'ubundi nk'ibisanzwe tuje kwigana n'abamama bafite ubumenyi bundutaho, bafite experience mu rugo indenzeho. Bahaye ikaze, mukomeze mwumve mikaze. Hano wacu twumva twiyegereza abantu gusa, duhora twiyegereza, n'abakunzi bacu bamaze kutumenyera ko ari ukwiyegereza. Nabo nza mbiyegereza kandi ari mwabo barashitse. Nyine ni ibintu byiza. Murakaza neza mwisange. Aba mama bafite cyane yitwa Unity of the Women. Rero mugende mukore subscribe bafana banjye, abantu bankunda mwese mugende mubasure, bari gukora ibintu byiza cyane, bari kwigisha, bafite inama zidasanzwe. Niba mushaka kubaka ingo zigakomera, niba mushaka kumenya uburezi, niba mushaka gukurikiza umuco wacu, nimugende mugane iyo channel, murasangaho ibyiza byose. Ese nibyo ndavuze ukuri, hari ibyo byose mvuze. Rero murakaza neza. Murakoze cyane. Murakaza. Ese namwe muracagira umuco? Cyane hose. Nurakubona. Nabubonye kandi urahari kabisa. Umuco urahari. Ndabona ko urareba kubibona. Umuco utari n'ukuri. Ese uriya bavuga ngo nguyo kera umuntu yasutse ngo abataye umuco, ese biriya bintu mwemezanya nabyo? Oya. Cyangwa n'ubwiza? N'ubwiza kimwe nuko wisiga amavuta. Iyo wisize amavuta ni ukugira ngo udakurubuka. Kandi ubwiza bw'umugore ni umusatsi. Ariko umusatsi agomba gusa neza. Ariko bakavuga kandi ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi, ariko utaboshe. Ntibigeze bavuga ngo uboshe. Ariko bavuze ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi, ntibavuze uwo ari we. Wowe uboshe cyangwa se uwusukuye ukamusokoza agasatsi kawe cyangwa ukagasuka nta kibazo. Bose n'ubwita gusa neza. Jewe gusuka umusatsi kuri nje mbabona ni kujya ufata makeup ukayisiga cyane. Nakabya kabatari uguta umuco. Nta muco. Nuko Imana ntacyo wahinduye bidasanzwe. Niki cyane mugaya ku bantu babifata ko bavuga ko gusuka ari umuco, makeup ari umuco. Atari umuco. Gusuka atari umuco, makeup atari umuco. Oya ahubwo aho ngaho ntabwo aba ari umuco. Si ukuvuga ngo si umuco, ahubwo noneho babagendeye mu gikristo. Ni ukuvuga ngo hari amadini amwe atabyemera, hari amadini amwe atemera gusuka, abandi bakabyemera. Bakumva nyine nta kibazo. Gusuka no kwirimbisha gusa, nyine ikintu bibiri zitubuza ni ukurimbisha inyuma kuruta kurimbisha umutima. Noneho tugomba kubirimbisha byose bigasa neza, umutima wawe ukaba usa neza, n'umubiri ukaba ukeye cyane. Jewe niko nza mbyumva. Naje nuko mbyumva kuko gusukisha cyangwa ukaba wasiga makeup, numva byose ari isuku y'umubiri. Kimwe nuko wisiga amavuta. Kandi umugore agirwa n'isuku. Muri make bivana n'imyumvire y'umuntu. Cyane n'imyumvire ni kanisa usengeramo. Hari igihe
rigutegeka gutega igitambaro ni sawa ari mu gihe wagiyemeje kurijamo ugomba gukurikiza amabwiriza yayo. nje sinovuga nshigikiranye namwe cyangwa se sindi kumwe namwe abafana banje baze kutubwira ese gusuka ni umuco cyangwa se umuco, makeup ni umuco cyangwa se umuco, muze kutubwira. Se n'imyumvire y'abantu benshi bumva ko atari umuco, bumva ko ari icaha kandi ntabwo byanditse ko ari icaha. Rero mbaye ikaze badamu beza, uyu munsi nshaka ko tuganira. Nsanzwe nigisha hano, basanzwe bamenyera nije rimwe nigisha hejuru y'umugore, hejuru yo kubaka urugo rwiza. Ese mwebwe mwumva kubaka urugo rwiza ni ukubaka gute? nje ukuntu mzumva kubaka urugo rwiza nuko abantu iyo urugo rwanyu kugira ngo rukomere icambere ugomba kugira ibanga. Urugo rugirwa n'ibanga, mukagira ibanga mu rugo rwanyu, mukagira ibiganiro, aho ngaho mwubatse urugo rwiza. nje niko mzumva. Nanje kurikije ibyo mugenzi wanjye yavuze, urugo rwiza rutegurwa nawe, ntabwo ari undi uje kurutegura. rutegurwa nawe, kandi urugo rwiza ntirusaba ibindi. ni ukuvuga ngo harimo isengesho hakaba n'ubwumvikane, urugo rurakomeye kandi ukagira n'uko mugenzi wanjye yavuze, ukagira n'ikintu bita ibanga. iyo ubuze ibanga urugo ntabwo ruba ruhari. nuko nguko mubyumva. ndakekana nako biri ku babyeyi bari kutwumva. mwese muzi ko urugo rwanyu murwubatse, ariko mureke tugubakana ibanga nk'uko nababwiye. tugubakana ibanga kuko ababyeyi bacu batubwiye, tugubakana ubwumvikane no kuganira, nibyo tubaka urugo ruzima. aha ngaha ngiye kubabaza utubazo tumwe dutoya cyane, ndakeka nuko mutaza kubangamirwa. nta kibazo, tuza tuze gushobora turabisubiza. ngiye kubabaza akabazo kamwe. ni ikihe kintu wabeshe mu buzima ubu ngubu utekera, cyangwa se reka mbaze uko, ni ikihe kintu wakoze mu buto bwawe wicara watekereza wenyine ugaseka abandi bantu batazi wigeze wakora, uza wicara ukaritekereza ugaseka ubwawe wenyine? ikintu nakoze uko bigoye kwibuka. akantu wakoze nawe ugenda iyo wibutse ugaseka ukavuga ati aka kantu kari fani, aka kantu nyine nakoze akantu nibutse nakoze. hari igihe nagiye ahantu, noneho tugenda hari ku cyumweru, tugenda kare n'abandi bana, ntitwataha turaye twagiye umutanavuze mu bintu tutavuze. ni ukuvuga ngo muri bamenye iyo twaroye, abari bazi aho turi n'aho twari turi nyine, ntibaza kugushaka. twavuye mu madegu tuje irunda, abo twari kumwe bariyumva hano. nabasuje cyane, twaratashe. noneho ngira ubwoba bwo gutaha, nje nyine baramperekeza duca iwacu. noneho tuhagere ntibankubita. uwo munsi papa ntiyankubise, yararinze barataha, kubera ko nyine bari abavandimwe baho hafi. barataha batahe nijoro nawe arandeka mare kurya ndakubita. noneho banyibutsa amakosa nakoze, ariko n'ubundi sire nayibagiwe, naza nibuka nyine naza muri make wazujijisha mpangira ngo none bayibagiwe, ariko birangira nkubiswe. kandi ubu ubitekereza ukumva ko kandi wakoze ntigeze bishije coroga kuva mu gihe wowe wakoze ikiwe. njyewe ikintu nza nibuka nkiri mutoya, twigeze kugenda mu butayu n'abagenzi banjye, tukiri abana batoya nyine bato, ngo tugiye gusenga. noneho dushitse inzara iratujya. noneho imaze kutujya, bamwe muri twebwe bagenda gushaka imishashi, baraza dukomeza ikombe mu butayu, turagize turabiye. iyo mbyibutse mba numva nyine ari ikintu kiri fabya. abantu bari mu butayu bagiye gusenga bikarangira bigenze uko. ese ubundi ninde ukumbuye ubutayu bwa ruguru? ni ukuri kw'Imana cyane. mwabibonaga gusa naje ntaraje igoshe tuje mu butayu wari muto kugira ngo umwana akompletse. twebwe tuvuye ejo bundi, turabejo bundi. noneho twebwe aho twa idini ryacu ntabwo zo ariko waratano uvuga ngo idini ryacu ntabwo ari idini. ni ukuvuga ngo ariko njewe naje ndi mutoya, kandi twebwe ni nkaho kuja mu butayu nyine umuntu yagendaga akamava ngo yabayera kakugira ni kabakora. twega twarabaturika kuvuga ngo tuba turagenda mu butayu ntabyo narinzi, ahubwo nyine nk'abakuru kuri twebwe nibo bari babizi nyine bakubaka n'amatayo, ariko nkanje naje nta butayu ndakandagiramo. ariko nyuma yo gukura umageze mu mushamusha wahinduye idini utangira kuja mu matayo, nkarara mu ihudumu. ni wowe bwiza bw'ubutayu. ubwiza bw'ubutayu, ubutayu gaje no kuvuga ngo ubutayu unatekereza ko ari buriya bwa ruguru. aha ngaha tugira ibyumba,
tukagira n'imisozi. Imisozi reka twite ko ari nko butayu kuko n'uruguru twavugaga nko muri Kitabi. Ni ukuvuga ngo umuntu yagega mu butayu nako ku musozi niho njewe nzi uzakura ibintu bikomeye, uzakura imbaraga. Abantu babe mu matayu muri make nimugende mu matayu muhabonera imbaraga. Imbaraga z'Imana izo mbaraga ntibazihakura bazubaka ingo neza, ariko nuko uzubaka ubwo bwa butayu ni ya gahunda yo kubaka ni ukuvuga ngo ubwiza imbaraga urugo rwo kunanira gute uba wagiye ku rusengero. Imana ga niyo mbere cyane, abantu niyo mu matayu ni ibintu kuko Imana turanezerewe kubakira. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, mugume mwiyumvemo byakaze nababwiye, mugume mwiyumve ko mwashitse mwisange. Ikindi kintu ngiye kubabaza, ni akahe kantu wakoze kandi mu buto ukagira ibanga mu rugo ntibakamenya, bakamenya ukuze wagakoze mu myaka 5 bakamenya mu myaka 20. ako karahari ariko nako kujya gisukari gusohoka kamwe karaga bakaba kubonye ko kandi yarariye. none se ko bakibutse ukuze ari iki wakaze kuyijya none wasohoka n'ubundi umuzaka bagufata gitungo urakabakubwira ngo se gwisi sukari kandi ukamuvaha kandi ko yayiye ko tabwo nayiri kandi kurantiza yibi akamakubwira ngo ngiki ndayibona ko yayi ariko we ukamuhanga ntayibona utagitaka mwariye mukagikubitirwa nko kuruharura inzu hanze gutyo usanga gitagaciza imigino wara iwacu twatuzita mu migino twari ni ko wari gitaka ejo naragikubitiwe mushishura inzu naragikubitiwe. Tukiraho ni ibihe bintu muza mukumbura iwacu? ibyo kurya pana aba bitarimo nk'umutsima, bitarimo nk'iki, utundi tuntu tubiwacu twiza tutabagurisha. kumbuye ikivundo jewe ikivundo si cyane hano hirya ukibona nzisabwa n'icyumwemerere ikindi pirate jewe ikivundo iwacu cyane kumbuye inkeri ziwacu izo n'imbuto zitaba hanze twagira ibyufwa, sagatekeri, usagara. ubusagara mukama mucu ubusagara mukuzuza uzawibuka ku masomo uzawibuka twagambukubwira ngo ngo kamushe ko kamututira ikirundo cya sagatekeri kazuka ku rusenga maze zikaryoha zigeze ku rusenga, amenyo gakama bicatsi kibisi amakara ariko twari tugira amakara cyakeze byoro hari abatazaga baratora ngo barishushe mu kanwa kabaho genda gutya cyaco zatubwiraga muri make twari tubayeho neza. hari kigiye wira ugasanga akanwa kabaye icyatsi cyane ariko hari igihe twazaga tushaka umukuruzi ukamufata agasenyi mu mazi meza ugacisha ku menyo kandi akeye cyane agasenyi ugacisha ku menyo kareka kwera akama bapwe mwabo wasituruwa yaga ubwo bishamenye situruwa none nizo situruwa za ruguru none kuvuga ngo umusenyi niyo situruwa ya ruguru. yewe turakumbuye iwacu ni heza, hari imbuto zitaba ahandi hantu. Sagatekeri ntimuzayisanga hano, inkeri ntazo muzabona, ibyufwaga biri mu mafuruhi ntazo muzabona, imbuhu ntazo byibuze imbuhu mu yindi mishasha wazibona nka za Uvira n'ahandi imbuhu zirahaba ni pirate musare sinazibona ni za pirate niba zinahaba haba imbuhu haba inkeri zirahaba ni za pirate gazini izi ni pirate mwifuze kubona originale dusanga ku mihanda tutagura nizo gutegwa muzamubona ko yacu tutazi tugura imbuto ruguru ahubwo twabimenyerega hano ibyufwa uragenda mu gihuru wagiye mu ngo ukamututira icufwa kingana gutya ukagitahana ceza naho hano uzagikura uzi ugenda amapera aya manuza zamarigura mu gihuru ukazamugenda marigura zarameza nza nibuka hari igihe twigeze kugenda nukuri turajya igiti neza turajya ni ukuvuga ngo twagiye mu nka saa 3 twako dushika mu rugo saa 10. nyabona ni mukumbura iwacu naho hari imbuto zitaba ahandi hantu ari hose. Ntago hano uzahasanga icufwa, ntago uzahasanga sagatekeri, ntago uzahasanga ibitembe muzi ko iwacu tugenda tukimba hasi mu butaka ukamukura akantu ko kurya, uragenda ugiye kuruza ukamubona icujya, uragenda ugiye ahantu muri make iwacu ntago umuntu yahicirwa n'inzara. Iwacu ni mubyiza, mukumbura iwacu, twifuze no gutaha kandi twese dukumbura iwacu
dushigikire n'iwacu tugire dutahe tuzahasanga hameze neza. Murakoze cyane yeme, niba mushaka kuzamukomeza gukumbura iwacu munyandikira muri comment, nzajya mpora ntumira hano ababyeyi tuganire dukumbuzanye iwacu, mbese dutahe iwacu ntaheza nk'iwacu. Rero mwagize neza bavandimwe kunyitaba, mwagize neza kubana natwe hano, kandi mugira ijambo muremera abakunzi bacu rigufi tugana ku musozo. Nta kindi twababwira no gukomeza kudukandira kuko twaraje twariyemeje no kugira ngo tubahe ibyishimo. Rero mudukandireho subscribe kuri Cecile, musharinga ibiganiro byiwe, nimumara munarayikinge, nimumara mugende hirya mwandike Unity of Women cyangwa se wandike na Mudagiri bihita biza. No kuvuga ngo wandike mudushirikire hano ni muri Rigara gusa, ni mu Gipindi tuzogira irungu kubera ko waje hano. Muza murahikinga, ni ukuvuga ngo ubundi ndango za wifi zaraje, ni ukuvuga ngo no kutayifite ndakeka guze na mayinite 5 ashobora kuri YouTube agakanda gusa. Mudushigikire, support yanyu ni nziza kandi bizaba bidushimishije. Murakoze. Ndango nawe ni ntayo ngayo inshuti zanjye, nimubakunde munkunde dukundane, mudukandire subscribe, mukande kuri NCTV, mugende kuri Unity of the Human, mugende mukande subscribe, dushigikirane nibyo byiza. Ahasigaye muzamuza dutaramire niba bazita kwikombe ya nijoro rimwe bacanaga ruguru bakicaraho, mbese dutaramire ku gatorero, ahani ku gatorero muzamuhagorobereza tuvuga biratatu umunsi ugenda uce. Murakoze cyane kubabanye natwe, mudukorere subscribe ku batari bayikora, dukomeze dukundane. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye. Ciao.